Ali lijepo je, samo što nema vode. Čekaj, snimi, znam. Razbi kameru odmah. Uvijek potrefim neku brdetinu, neki put, nešto uzbrdo. Gdje se ja moram zadihat, gdje ne mogu da dišem, crknem od disanja. Majke. Evo, hajde opet za njom. A? Pa nema ovdje. Ne, dobro je. Stvarno je dobro, samo da ima vode. Meni se odak to iz galame. Odak čovjek. Od ozgor. Ovi od ozgor idu. Šta nema? Nije loše nešto, samo što nema vode. To ja kažem. A, kako je dobro, a? Ne da budem neko rakne. Nije sklizao, nije. Oho. A dobro je. Ali dobar put izabereš, jel? A? Da se ugla. Vidiš odavite mjesto vodopada. Neće odavite vodopad, nego voda. A vodopada nema. Odavde došli? Ja. Zajebaviš. Što zajeba? Pa nisam mogu proći odavde. A? Ozbiljno. Ovi koji iz Kina. Od ozgor su bili skroz, gdje smo bili god na vrstu, od ozgor došli, ja. Ne znam, hajde da vidimo što ima. U koje peći? Ima zmaj. Ovo, vidi gdje smo gore bili. Evo je. Ko je najbolje? A? Period da se dođe sigurno. Kad kiše padaju. Prava ma. Kad je zima, jel? Pa kad si gledala onaj džogo? A nema vam je samo pećina. Znam odavde. A? Odakle pada voda? Odavde? A odavde? A odavde ona sled fotografija. A? Odavde, ja. Odavde. Nema ništa. Zove ruke kao nisam si baca. Da. Vidiš, on je ovdje bio. Ja. A dakle?
I čim je on sliko i nema vode. I ona je pravo ovdje dole padala. Pa ja. Ovdje vode padala. Pa A to da tamo. tamo pa gore. Bude puno vode. Pa ja. I svi na video. Zašto? Moći dobro. A? Moći dobro. Vidio? A ja, možete svi vas. Ali lijepo je, samo što nema vode. Aha. Očekivao sam će biti voda. Da vidim ja. Onda ali dobro. Čekaj, snimi, znam. Ponovo. To bi bilo To. to. Ali to nije to.